Too much GH. Muniaba ekiasi kapa na nenso minimo edi ehia ewo Ghana wahala dwumadi yi eso medwumadwa say dia say de mo amunim no na chese ensem no mede be gumonum na chese yenyina aya kire ya adwen ede afa ho because munim say madwen kire no aya na dodo na ehu ehia me papa eye enti ne ka say too much there. We are your number one loyal channel ebusuafo ansa na ye de nkomodidie no ebe hihye so mesremo say one subscribe ya message say wo be ye too much a subscribe na share for more busuafo na wo mo so enkomodidie bia be koso na news bia trending issue bia be to so e wo mayi mu ne de to ho no ma wo mo nsa etumi aka na ene ye nkrofo bia wo mo de eba ne nkonya yie say ye ma menhwe ye agidin ye amagana fo akasa e de afa ho ye amache say wiase fa na nyina pu aba behwen wo mo ye ade wo hu eyie papa eba ne say wo mo omu puli stand amagana fo nyina aba be pu aba be hwe omu paadia omu ye ade wo hu eye na meka ye nua be ma medical rapper medical wo ne fela makafo obi be ka se ebiem ena so so de no ma ye de abusua se de we de ye different you kra o na me amintimi hu se wo mo nsem hu ye wo mo koso adi ye bia ana se we de nsem papa de a ene wo bi entimi enkyere abusuafo yi edi nsem bi aba betu edwa se wiase fa na nyina social media wo bia eka sa ede efa ho ebinum si se yampa de ene na che se asem de se wo mo ye sa de we de atwe edom ede amo mo se dom break up etwe edom de a ene na no so de ye mfi wo mo ekura abusuafo mo maye mbonra ensem no emu medical ene fela makafui flyer enam emontin su bebre efa wo mo engagement enche wo mo ede ebe hihye so 2020 mu we ajai Ghana fo bebre akasa na said mo amunim no medical ene fela wo mo jai Ghana fo akasa bebre once ago wo mo ede wo mo break up eba ye ebe ye hu nkon yi bebre medical bonyum siane wono de wono se wo enye dwumade bi no no wudi a enya de se an wo be peke wo kom fela nso so follow no ewo omo IDP omo delete omo nyoma ebe ye ewo omayim Ghana fo bebre kasa edefa ho ebinum choma de say nkrofo we mo pani nke yenim se won betimi agya se ni se ema odefo shatawale kura de hu bagim se wono na atimi agina ama wo mo aka bom na ene de aba beto edwane se nkrofo we mu after say wo mo break up wo mo ka bom se say de dom de ato akwam se wo mo eba be ware Canada ni Tracy aware no ajinja wo mo akenya wo mo pusu wo mo yesi wo pusu no ma na wote ne kankan pusu wo mo ama se wo mo so ababonten se wo mo ede wo mo aware ana wo mo engagement ye be kan say engagement traditional wedding no baba be hihye so na eno atwe nipa bebre adwen ede akwa eso na wo mo engagement no wo mo ede eto so say on the 7th of March busumi ayebesimu no on the 7th wo mo ede wo mo engagement no ebe hihye so ewo East Legon adwenka no 10 a.m. we ene ensema ababeto apono so na nipa o ma sa engagement flyers yi eliki ya Ghana fo wo bia echo madwen ewo ho those called celebs munim se sa enkrofukuo no wo mo de eba no sem ye kan krofo ho nsem ye duedue nyoma mu a wo mo ya de ewo ho wo mo ene ma sa de we atena sese no wo mo ayo madwen se wo mo so no womo ede womo aware ebehye so ebinum say I say I only believe say true because enye no kure pan and nkrofo we mu womo ede dada yen say de be ya womo benya hypes say de be ya nkrofo be botwia ba behye wom say de be ya womo be gidi pa de eni ejai de ye de be ye womo no ebinum say ania adan
enam Kennedy ni Tracy aware omo ware ye nti omo pese omo ne omo ko competition na because omo de ye nim se ba no se omo kope enkrofo no me enkanka ne fela de a wo ya de wo hu se de star debi won entade a wo hye ne nyoma na wo ye wo bebe de ti medical enu abi na no wo ye nti na ba no se ye kope obi de aya de a eye fela de wa bomu degree e wo hu enti omo njindi se Kennedy ni Tracy awade na abi no omo pese wo mo ye se de be ye be ka se ha wo mo so wo honum enu nti e na omo de se ayiwe e hyehyɛ so ana ebinum atwe wo madwen e de afa ho na abusuafo mo mayen konkotie adwenkyerɛ no ebi yenua yaw e de awode e ba ye o say if it is true what we are seeing on the flyer that they are getting married on the 7th of March 2020 at East Legon or Drenkano, then I have nothing to say than to congratulate them. But if they are coming up in order just to get hype, just to pull attention, then they will rather they will rather see what they don't want to see. One also so at there and no say say information amodi abegu akwan mu ama location bibia bekoso se muso nkamo na ade yi nkonkwo ye se mo ye de anya hype mo ye de atwedo mo de ama mo ho mo ye se de be ya Ghana fo be ka mo wanse na mudi akoso de ne mu nkan hu se jai Ghana fo ye nwuru ye ne mu nkoso ho na be hu se ye de mra ye adwuma se de betie atwam mo no next time crampono mo mfa mo nsem hunu emfa free ye ebiem ye nua osei chei ade awode eba ye osei. Oh, then it is a good thing because these people have suffered a lot. These people have suffered a lot. Comment over comment, breakups over breakups, so many things. So if they are getting married, then I think it is a good thing. On also so I didn't try our day eba no yenya Regina and so there was medical you fuck Sister Debbie, now you are with fella, you want to get married to fella. You guys are always the same. They can never change and will never change. I think that's how God created them, and we should be very careful with them. And also, so I didn't know medical upon say woni Debbie, woni netina and Debbie, woni ne from East Legon. Koko si Kumase any journey long journey pan na moko ebusuafo me ka long journey na chese empemu agro long journey said I want to call long journey for mu dating year mu date ye yes am date ye ni nyina mu ja ni si wo benya afela no so woni ne call sa long journey na bia ono de why wadin se wun journey si wo ware na wo be ware ne emema be koso emema because wo musu ene wo mu ban eno no sa na Nyankopon bo wo mu enti se ne emam wo say yemum ne yema yani eda hon because wo mo no ade a wo hu ne say no mo betimi aye ya mo no enya de se wo mo pede enkoso de do ha ne amane bebre mo eno na wo mo pe wo no so adwenkyere eno no yenua so ade ode eba ye or say they are seeking, the two want to get attention as they are comparing themselves to Kenzie 2020. They always want to get hype, and they are doing all this just because they want their name to be the talk of the town, as Kennedy and Tracy was also. Or no so idea no synchrofo we mu. One more dear enkonya se de di kankan ye yema menhwe womo eya de ewo ho na womo ye we nyina because of say Kennedy no was say de esi ye no say the Ghana for kan ho ensem enti womo pese womo ma Ghana for so kan womo de ho eno anti na womo eye sa enoma we nenye bibi enti eye hype abusua they say the engrofo yi so womo be ware o say ye no kore say enye no kore those call celebs the womo flyer ababetu edwa chese date any baby a venue baby a dwumedie no ebekoso nyina eboso she wujidi se nkrofo we mu hype enti na omo yesade ana se ade a eboso enti ni kwanse ebu yanim edi eguso wo wadwunche bia wo betimi ede abase de dane da mo ye no na mensoso no da sana megimadwa mekenkan ede amamo me amedi dwumedie ho chia me mediane ekia sikapa da sana yebesa na hia